abdi kapok nah ujug-ujug capok wae moal bobogohan deui wah aing ngomong malu bobohan deui abdi bosen pamanus proka suka mana lintas karawan subang putus deui neta kitu pegat tenang ye ye bisa disambungkeun alah ye pegat cinta Ibu Fatimah roka masuk ke mana alah resepi ubareun nama alah Gusti ting meni berat-berat soal cinta Ari serius anu gampang ampi kalasari sok dipake kaulinan ye mun geus maske ya ese arek pipisahan alah meni lengket ye tapi emang au jadi au walah rek au katakan orang au jadi au mun tetahan bisa kesupan setan bisa macam komo lamun apa dia malam minggu apa na Yuli ni nenggru tengah hati sok taradai diganggu kayak dijongjonkan komo lamun jiji gerangan kas